Nijang Karbenglong Socheng constituency arlo Rongkor polling station arlo along Arkoechik lo niphain kora sirke bhomkuruarni KACCM Dr. Tuliram Ronghang ahin penrat kiduk kisung alam chingki chithana jaimek arong pen ngai tong Bang don so jaimek along kachi tongdon KACCM aki hai Dr. Tuliram Ronghang MP MLS EM MSS lapen KAC along kido thomkep department atum chitongdun Bangso ajay mega ki hai Dr. Tuliram Ronghang si mai chipahin arong pen ngai tong don Lason si KAC team Karbiang Long atumpen kachiparay pon kidam tang surihini ra crane erke bahut pen Karbiang Long arlo kido remote area kido analong team Karbiang Long pen public interaction amai kibi pon padulo alangli tum ningkani siang bonglong kep kidam kachisik pon padu Laso teng sini jang Karbiang Long Socheng constituency arlo rongkora rongta kapa phinaya rong pujong pon pen surihini raing koira ke thom aningkan arkoi chiklo Niphai koira sirke bhomkuruar nisi public interaction ajai mek padu pon pen hadak rongkora rara tumki duki sungalam chithan chimum pon Bangso ajai megalong department tin atumta aki joy pen kilong ji awar sayalam than tekang lapen hadak rongkora rara tumaphan palong pon poputa than pachinikang Lasan si agriculture hin pen kobe rong theso rong parok jang phong arong hai hui tami aki joy pen si pipon popu lapen irrigation department atum pen hidi kachuti kia phan langteng tami teng pipon po lapen non pen ki hadak arara tum ki song pen jokpon po athe non ke towar lang karen pen ke chenglok kaching thurawar sai pipon la poputa pangdak pon lapen non karen pale tong thek thiako non arkoi chiklo ni phai thomke praisi arni adon tin ta solar isi pipon lapo puta chichak tekang lapen nona ki hai Dr. Tuliram Ronghang ka chichak tekang ason anke eson pen eson pachun pon lapo puta klardak pen chichak tekang lo lapen hadak local committee president ake hai habe ing hi pen ta ake hai Dr. Tuliram Ronghang aphan suri kachuro alam the pa jordon athe rongkora rong arat aprangke keso kiun e anta peaje epensi baithalang so an charchong ponang sita non pen ke kidam ke wang aphan towar mesen poajo lahai ki sung jokpon poputa local committee president aki hai habing hi pen ningje pon lapen labangso ajai megalong hadak arada phan adon tin ku epak pekar om epak ron tekang lason si ke AC team Karbiang Long atumpen kapa phinai naya rong humri dam bomalang dongka mukam pen gretson timung nang kilometer kido life ini bak dam lang tulo lasi 2017 18 ringkan itu cengol aso bang itu long toksi dam long lo kemang ke long ke kalau sota long toksi lo lasi pining tadi itu long ke bak mang lo kita ison soni atora penajo dan juga lo lasi itu pinian kalau elong long long polo pinian sentum kopai lo nomor po bangke dan long polo sota bangke lapela masuk kemang dah bak hello ni itu je development of bangke ibu dopo council dopo bangke itu rat kinang ji adorkar priority bantum si lagi lasi hadang le cingwai damna lasi nang itu bak council nang liu ham hong tuni tung wanda people's council at people's doorstep royal council royal podolit lasi itu wan dia berdiri council dah CM sar adolo EM sar tu MEC MP sar MLA officer dua lo secretary dua lo party department dua lo DC SB ada dua lo lasi itu pilih CM interaction with the public pula pun ini tu pilih kasih kan kasih pare kasih mom lapan itu konsumsi development anak tu berperanji mah lahir dulu kasih kan di pansin tu uang lebih dari suni bangke atau gue tak opportunity Dasi pini rada tum. Dasi kedam tang ningkan tuan ni. Ha, ia sisia kai pen pinian. Angdeng apa mana pansiem. Nang mana tum dobong lo. Sita men pinian ia sontot. Itum dak soceng habar long pustame kapa pinai. Itum rong koralo. Kecek dum denai. Rong koralo. Kado kobe pan matasi, lukai lemesi pencenglok, ini tu masar Dr. Tuliram Ronghang, akapa pinai along,
humri damsi ilitum kipija sona mungdoan rata farmana pan pacini tekandak nang popo yo ini pen pini ancolang la pen nili anang ipan ningat rong pen curo partigo nasi domalia tu kedam tang election usitame rongkor local committee isi ning isi tin isi met aparti kido nanggi kethak nang punili kipo teng kekroi penajok batai hini election dak ni tum rongkor PS pen first pion papilong dun abang punili join det ko ili tum korte kaching honai forensing be MP apan pustame nili tum first division dak rongkor local committee pen papedam dun la penadum tu amin kanong elang dadak soceng along lukela mesi hesing rongpal alang ni pan pustame ni tum rongkor local committee pen first papidam igno la pen dadak rongkor local committee ge nili hello nilimen habehi niliman kali nilimen si habe nili hello presiden Rasidon Malia tu mate Dr. Tuliram Rohang Apal mate tim kerbiang long ake hoy incar CM atum doan apal ini ketetong a department tim penangadun administrative officer atum kado kome kacing thur oversight eson peneson ini tumapal nang pacimisi nili ning samjingo lapen kedam tangan rongkor long kedo kiso kione boithalam sole punon hamren ne punon nini tum akiso ke kaita peya ever pon peya e pensi ponang verno lesi pinining khelo nini tum rongkorara ta nonne franke kiso kione osomar kibi kiti sareng saro kiso tum ajada kiso punon peya ya ekan jobahar pon jopo ko panili nili piglo lesi don malia tu ini isimat kedua ali ini tum teglong lo ini tum soceng arat pusitame rongkor asal doan pusitame nili kanengya tengpen pini kitun lo nang kanghon lo towar nang kipen cenglo akrong ting lo pharmana pham ini tum memorandum lo ini tum siem sarpan kipi pajur elo lasian sose ini tum efrang parmana pan pustame mata ini tum Dr. Tuliram Rohang sarpen pustame ini tum akhaya parmana pan ini tum socenga parmana pan kado kome eson peneson akiyo ki lahai hoy awasai pan ini tum ning kepen nili alang ni pan kurwang tuni ningat long doksapen payer tulo lapen nili akaprek kapan ninggi uyalam thea velo ate ini tuma development apan ini tu masai kating turpon apan kado kami ini tu masa tumpen jenglok officer sa tumpen jenglok MLA tumpen jenglok ini tu pan ahap clear mate baida kana pen pini na pacini tekang tango anda si kado be pan pacini tulo ladak rongkor local committee atum sar bangke batum pini keron kebak nangya hormuan pustame ini cuma dumhet nang tol pisar dongan lihat tu kudali adon tin epak longko kaciu mape adon tin untuk nangi pulutin nili jadi tan di sini ne ko ciplo yon tahu tame nili pai tame hor punang let dak kedi hong hari palon di lasi ninge coparong huranta nang kilang dunun nang kilang dun selek tim karbiang long tum kilun ke kan hilu ke tekjot nang li lun li mante nang li kan ke mante nang li cuma tata 1982 aningkan karbi borlum lutun tua long nang tum YouTube long search no ada long po ang parwang welo isu alang isi kilun ho di somaro koryang tumpen pen
long aju ri ke pan me ke kai karpuk di pulu te neli tanang pinre nang puma jai ka thage nang alla ri ke nong ri ke pana kam siklem chot na puna puma pupe ini ngiso parong ke lun talun pokan takan kanton kali ke bang han kang chi kali ke bang pan ka sorsa kali ke Selang Panang Lida, Cirikol Panang Limain, Lun 1982, Bolun Ludun, Alabama Menta. Alang li kilun bang kecok, forensing be kilun la pensi, tuliram rong hang kilun bang kecok cik. Alang li kanung je bang kecok, CM pen MP kanung je bang kecok cik. Alang li keklem bang kecok, CM pen MP keklem bang kecok cik. Nang li jong si cok pulote. Non molong ke otonomas state alam tame la news by PPP long. Nungye pon aprange nungye pon pe 62 menjona 62 nungye cot pute rong lulong le Berang dagang helium mubensi ulu tiga lah aja kong keban laso penet kali donali lake nange Mahatma Gandhi ke hang Bharat Sadin ke hang kedapon asonsi non violence pensil itu hang nangji Insam yin na sila tumhang nangi hele commandment ka jasong ke il tum ke laket il tum ke chunche